urebye rwose ibintu biri kuzamba muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nikiro zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho byifashe bite ingingo z'ingenzi tugiye kugarukaho zigiye kwa zigize ikiganiro. Tugiye kugaruka ku gihugu cy'Ubufaransa. Ubu tuvugana amakuru dufite nuko cyamaze gushinja ko M23 yarashe ikibuga cy'indege. Iki kibuga cy'indege barashe ni ikihe? Ese byagenze bite? Byifashe bite icyo kibuga cy'indege? Tunagaruke rero ku bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe rwose cyangwa se hano mu gihugu cy'Ubufaransa bamaze kuba bagenda rwose bafata ibihano cyangwa se basa n'abahagurukiye muri make ASM23. Aya makuru tugiye kugenda tuyava imuzi n'umuzingo. Nyaboneka turagusaba gusa kubana natwe ugaca kabogi rwose ukicara ugatumaza rwose ugatimaza ubundi natwe ibindi ukabiturekera. Muri iki kiganiro nanone tugiye kubabwira andi makuru agaragaza situation cyangwa se raporo tumaze gukura hano muri za Minembwe. Ese mwamenya ko abasirikare bagera kuri 900 baguye hano muri za Minembwe? Ese byagenze bite? Bahaguye bate? Ni ambiscade niki? Ibi nabyo tugiye kuza kugenda tubibabwira. Ikindi kandi turagaruka hano muri Fizi nta kindi kiri kuvugwa. Fizi hakomeje kuvuga ko rwose Fizi hano muri Fizi hakomeje kugenda havugwa ko mu by'ukuri ubu tuvugana Fizi Warungu baravuga rero ko ASM23 ngo yaba iri kuvanamo cyangwa se iri kugenda ikuramo ingabo. Ese byifashe bite? Turaza kugenda nabyo tubigarukaho. Hanyuma kandi tuze kureba niki kiri kugenda gihwirakwizwa ikinyoma cya Kinshasa kiri kugenda kivugwa cyane ko bari kuva ko ngo twirwaneho rwose ngo yaba itwara intwaro muri ambulance. Turaza kureba rero iki kintu cyo ni bikomeje kugenda bivugwa na ku ruhande rwa Kinshasa, ariko nako bishobora ko hari umugambi wundi wihishe inyuma y'iki kintu. Burya ikinyoma nk'iki ngiki cyangwa se ibintu nk'ibi ngibi bivuzwe nuko haba hari ikindi kintu kiba kigize gute kiba kirimo kugenda gipangwa. Turaza rero kugenda tukireba. Andi makuru turagaruka Kinshasa. Mu by'ukuri abasirikare bashinzwe umutekano wa Gisekedi bamaze kwitegura barimo kugenda rwose bazenguruka imihana n'imihana. Mu by'ukuri ntiwareba muri make ibintu birakomeye ntiwareba. Turaza kureba rero iby'abasirikare byose ntimuze kuba gucikwa cyangwa se ntimujye kure. Turaza kugenda tubigarukaho mu gihe kandi Gisekedi akomeje kugenda byamaze kuba bimenyekana ko ariwe uri gutanga icyitwa urufito cyangwa se amafaranga kuri umutwe wa FDLR. Nabyo turaza kubigarukaho. Ni mu gihe kandi turagaruka ku makuru y'ibiri kuvugwa Ngungu, Masisi ndetse no mu bindi bice. Turaza no gusimbukira muri update rero turebe update zaho hano hakurya muri Kongo. Turareba kuri Ebola, turebe no ku bindi byinshi cyane. Mbese make tuvuze muri make tugarutse twababwira ko turaza kugenda tureba byinshi. Wowe icyo usabwa gusa nta kiri no kubana natwe ukadutiza umwanya, ubundi amakuru tukaza kugenda tuyakuvira imuzi n'umuzingo. Muri studio rero mikoro ya mbere ninje Fighter, mikoro ya kabiri hari n'ubundi nk'ibisanzwe Vincent yamaze kuba ahagera. Vice wiriwe neza? Wiriwe neza bwana Fighter, niriwe neza meze neza kandi twiteguye kuganira n'abakunzi bacu. Ubagejeho ingingo z'ingenzi zitandukanye uburyo turibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi tugere no hirya no hino tubagezeho amakuru agezweho. Ariko ikindi cy'ingenzi nabibutsa nuko muri comment hariya muri chat bashobora no kutwandikira icyo batubaza tukabasubiza cyane ko tumaze igihe kinini dukora amakuru. Yenda iki cyumweru gishize ku kwezi gushize hashobora ko hari umuntu utaranyuzwe n'ibyo twavuze ndakaba tarasobanukiwe neza, ariko akaba ashaka gusobanukirwa neza nyirizina, ashaka kutubaza ngo bigeze bimeze gute mu gace kanaka, i Burundi bimeze bite, mu Rwanda bimeze gute, ko bakeneye kumenya no mu Rwanda uko bimeze. Ese mu mujyi wa Goma bimeze bite? Nigeze mbona hari n'abantu bavuga ngo hari drone ngo yahazengurutse mu gitondo n'ibindi Igoma n'ibindi byinshi byose bakajyara muri chat room bakatwandikira, none twiteguye no kubasubiza. Bahawe ikaze rero. Ndabona uwa mbere ni Hakiza Mungu Patrick, urabona ko yamaze tayari kugenda yandika
atanga ubutumwa kuko aravuga ati rwose ndabakurikiye cyangwa se turi kumwe 5 kuri 5 5 to 5 turi kumwe rwose 5 kuri 5 Kigali cyangwa se keji harari yanditse Kigali hariya sinzi rero ntabwo biba bitandukanye ariko iyo ugiye ngo abona Kigali Kigali yes ari Kigali so turamuhaye ikaze rero comment zanyu ni ingenzi cyane cyane ko turi live turaza kugenda tubisoma twahera rero kuri iyi ngingo Vincent twahera kuri iyi ngingo igaragaza uburyo ki Ubufaransa bwashinjije M23 kurasa ikibuga cy'indege ni ikibuga cy'indege cya rubu cya Kisangani iki kibuga kimaze igihe rwose kivugwa ko cyarashwe ndetse abantu badukurikira mu by'ukuri twarabimenye ko cyarashwe ariko nyine ntabwo M23 ntabwo yigeze igaragaza ko aricyo yakirashe nk'uko mu minsi yashize mu by'ukuri hari icyarashwe hari ikihigeze kuraswa ikagaragaza ko ariyo yaharashe nibyo abafaransa bagaragaje yuko ngo bamagana M23 ngo kuba yararashe ikibuga cy'indege cya Kisangani ariko ukareba ukabona n'icyagiye yigeze ivuga ko yabaye nk'ijya gusesa cyangwa kuburizamo imigambi yategurwaga kuzimya biriya bitero bya drone n'ubutegetsi bwa Kinshasa urabizi yuko hari ku kibuga cy'indege cya Kisangani hari agace kahariwe gukorerwamo drone izo drone cyane cyane ni zira drone kamikazi ni drone zitandukanye bateranyirizaga igihe rero umujyi wagoma bibasirwaga n'ibitero ibice bitandukanye bya Minembwe bya Rucuru n'ahandi M23 yafashe icyemezo cyo kusanga umuriro aho uva noneho ijya kuwuzimya ijya kureba bwa bubiko bwa drone ndetse n'abo baziteranyirizaga irahashwanyaguza iza no kubyemera abafaransa icyo gihe n'igihe bari mu nkundura yo gusaba yuko M23 ifungura ikibuga cy'indege cya Goma bagafungura ikibuga cy'indege cya Bukavu hari akavumu bakavuga yuko bagiye kuzana ubufasha ndetse n'ibindi ariko icyo gihe ntibigeze bagaragaza umutima wo kugira icyo bavuga ku iraswa rya kino kibuga mu gihe abambari bakisha sabo bagaragaje yuko bamagana ibyakozwe na AFC bagashinja AFC yuko yaba yarashe ku bikorwa by'ikibuga cy'indege ariko igice cya gisivili icyo gihe AFC arabihakanye ubu rero nabonye Ubufaransa bwongeye kubura iyo dosiye buvuga yuko ngo AFC itubahiriza agahenge ngo ko yarashe icyo kibuga ivuga yuko kandi giye gufata ingamba zifatika mu buryo mpuzamahanga kugira ngo M23 ihanwe ariko se vice tujye dukomora usyo dukunga n'ingasire niyo mpamvu bura tuba twanashera ivu kugira ngo dufate umwanya uhagije tubigarukeho ibi ntago yaba ari amatakira ngo y'igihugu cy'Ubufaransa kuko urabyibuka Ubufaransa buherutse habuze gato hendaga no kuba imyigaragambyo ikisha sa yamagana Ubufaransa babushinja ngo kuba bukurana ngo bwarahaye abacancuro M23 urabyibuka ko Kinshasa bagaragaje ko ngo muri bya bitero bya drone bagabye za Rubaya ngo haguye abacancuro b'Abafaransa ngo bagera kuri 2 ku ruhande rwa M23 iki kintu kuba Ubufaransa bwamanuye titre nk'iyi cyangwa se inkuru nk'iyi ngiyi cyangwa se kugaragaza ibintu nk'ibi kubishyira hanze ntaho byaba bihuriye ko ari nko kugira ngo bigure bereke Kongo ko bakiri kumwe 5 kuri kagenzi kako urumva abafaransa bari hagati ya départ de mesure niko mu gifaransa bavuga bari hagati y'amahitamo abiri barare bakavuga bati twebwe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo tubona mu byerekeranye no mu y'agaciro uko Amerika Emirates Arabes Unis Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi no muri Aziya biri kwigarurira ibirombe bitandukanye byo mu y'agaciro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bakavuga bati igihe cyose tuzacejeka nitujye ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kisekedi ntabwo tuzagira icyo tubona urabizi yuko ibi bivugwa ko Ubufaransa buri ku ruhande rwa AFC/M23 bohereje abacashuro za Rubaya bohereje abacashuro za Minembwe ambasade y'Ubufaransa ikishasa yasohoye itangazo ibyamagana irabihakana ivuga yuko mu burasirazuba bwa Kongo nta musirikare n'umwe ihafite ariko ku rundi ruhande hari abasirikare twagiye tubona hano za Kisangani b'Abafaransa bari gutoza ingabo za FARDC ibyo rero kuba Ubufaransa butangaza bino bifite aho bihuriye n'amateka ya kano karere k'ibyaga bigari yenda kamere ku kintu cyavuba
kuba muri 1994 urabizi yuko mu Rwanda hari zone turquoise kandi kuriwe n'abafaransa. Icyo gihe ibyo bakoraga byose bagira ngo bahungishe abahoze mu ngabo za Habyarimana zijye muri Republika ya Demokarasi aho zizagaruke n'ubundi kubuza umutekano u Rwanda. Urabizi yuko n'ubundi abari muri Wazalendo ni aba FDLR. Aba FDLR ni abahoze bamwe bari mu gisirikare cya Habyarimana kimwe n'ubundi cyafashijwe n'Ubufaransa kugira ngo bahunge, n'abandi bari mu ntera hamwe bakoze jenoside yakora abatutsi, n'abandi baje bajoininga mu bitandukanye. Urumva Ubufaransa rero buri kugira ngo bugaragaze yuko Kinshasa ibangamiwe n'ibikorwa bya ASM Ventura, noneho babona ukuntu bashyigikira FDLR cyane ko babizi ko Jean-Luc Habyarimana ba mu Faransa, cyane ko bigenda binagaragazwa yuko hari bamuhaye indaro, bayihaye nyina n'abandi batandukanye bagenda bakora propaganda zo guhunganya umutekano w'u Rwanda. Noneho bagaragaza yuko bashyigikiye Kinshasa itangire imena ibirombe no ku Bufaransa, babwira ati twebwe twemeye ko muzafata ikirombe cy'ibunaka rubayenda twayihaye Amerika, ibunaka twahaye abanaba Emirates Arabes Unis, twabahaye za Warikare n'ahandi. None batangire bikundwa kaze kugira ngo barebe ko bakoraho uburyo Kisekedi abafata. Urabizi ko muri 2022 na 2023 president wa Republika y'Ubufaransa yaje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abonana na Perezida Kisekedi. Uribuka yuko Kisekedi yagaragaje umujinya ni muri 2022 amutunga intoki kubera yuko atamaganye u Rwanda. Icyo gihagaragaza umujinya no kumugaragaza nabi amwubahuka, ariko makora umuntu mukuru nyina mu diplomate amagaragariza yuko imico agaragaje atariyo. Urumva rero makora ubu ari hagati y'amayira abiri. Irya mbere arashaka kugira ngo nawe agira agaciro ahabwa muri Kongo, noneho ahabwe amabuye. Ubwa kabiri ari mu buryo bwo kugira ngo Washington Accord yubahirizwe, amasezerano ya Washington arebe yuko yakubahirizwa, akavuga ngo agahenge ni kari kubahirizwa atabanje kureba Kinshasa iri gukora iki. Nibyo wise ngo gukoma ingasire ndetse twibuke n'urusyo. Kinshasa niyo yatangiye kuviruyetinga Seserofe irasa mu mujyi wa Goma, yica Karine Buize ni umutabazo muri UNICEF, yica n'abandi baturage batandukanye. Niyo yarashe za Rucuru, za Masisi wabonye abantu bapfuye, na za Minembwe abonye ukuntu bari korasa ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Aho yakabwiye Kinshasa bati mureke gukoresha izo drone zanyu, mureke gukomeza kugura intwaro mwica abaturage banyu, ahubwo ayo mafaranga ni muyakoreshe mu butabazi, mutabara abaturage bari Minembwe, mutabara bari Ngungu, mutabara bari Masisi, mutabara bari Uvira n'ahandi. Mwebwe mwere kuyakoresha mu buryo bubi. Ntabwo rero amahitamo yiwe amwemerera gutuma agira aho ahagarara. Araza mu mwanya umwe akavuga ati Kinshasa mwubahiriza agahenge, kugira ngo yenda Amerika ibone yuko ari kubahiriza amasezerano ya Washington, ari kuvuga ibigendanye nayo ko ari kuyubahiriza, ariko yageraho Kisekedi amubwira uti ntacyo tuzakugenera. Niyo mpamvu ubona afata inkoni ishyushye akaza kuyikorera M23. Kuba M23 yararashe ikibuga cya Kisangane mu mategeko mpuzamahanga ubundi byemewe yuko self defense ibaho. Igihe umuntu akurashe nawe uramurasa kugira ngo witabare, iyo atakurashe nawe ntumurasa. Aha rero ntabwo ari amasezerano ya Seserofe, ntabwo ari amasezerano uruhande rumwe, niyo bita contrat unilaterale, ni contrat bilaterale. Ni amasezerano ahuza abantu babiri, iyo umwe akoze n'undi arakora, iyo umwe adakoze n'undi ntakora. Ariko Ubufaransa bwo bushaka kugaragaza iyi Seserofe nk'amasezerano uruhande rumwe akwiye kubahirizwa na M23, bakerekana yuko ubutegetsi bwa Kinshasa ari victime kubera yuko intwaro bari bateguye zo kwica abaturage zasheshwe, zangijwe, hasenywa babere kubitegurira. Ubufaransa ukabona bwabaye ikigewuge nk'uko mu Giswahili babivuga. Ni urwumvu muri make nko mu Kinyarwanda, n'ukugeraho bagenda bahinduka nk'uruvu. Hanyuma tuve kuri iyi ngingo mu by'ukuri urimo urashaka kureba abantu barimo banadukurikirana bo yenda hari igihe burya abashaka n'ingingo tuvuze ko yayitangaho igitekerezo. Yitwa muri Nouvelle TV ati nanjye defisi ndi ku Ruyenzi. Ubwo turagenda tunasoma ibitekerezo byanyu rwose. Ndi ku Ruyenzi. Uyu yitwa Kizamungu Patrick ati Uvira bimeze bite? Uwiragiye Regis ati turabakurikiye. Arakomeza nanone akutubwira ati ko mutagaragara.
Kizima nuko amakuru ahari n'abandi mwese rwose mushyire ibitekerezo byanyu cyangwa se mutwandikire hari nk'ibyo wifuza kutubaza rwose turabikugezaho. Tugaruke ku icyo cya Uvira avuga. Uvira hari skandal ubu ngubu ibintu bitatu bihari bikomeye. Icya mbere nuko inteko ishinga amategeko y'intara Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa Kinshasa ejo bundi yanditse motion de censure, yenda batazi igifaransa motion de censure no gusaba yuko guverineri Jean-Jacques Purusi atererwa ikizere. Ubu abadepite barimo baracana mu nkuko abarundi babivuga, barimo barashwana. Bamwe bavuga ati niyegure kuko yataye abaturage mu kaga, niyegure kuko atakiba kuri biro ye yibera Bijumbura, niyegure kubera ko umutungo w'igihugu arimo arawukoresha nabi awusesagura, amafaranga yaragenewe Wazalendo ntabwo ariko yabaha. Icyo ngicyo ni kivuga Uvira. Icya kabiri kiri kuvugwa Uvira nka territoire ya Uvira. Ruvungi nibyo mu kanya wari wigeze ugaruka mu kiganiro cya mbere, haracyarimo ibibazo bikomeye hagati ya FARDC unité spéciale zabo za Ibu ndetse n'abandi bita Satade, barimo barasubirana mu bungubu kubera ko barabwira Wazalendo ati muve muri Ruvungi mugende mujye kure y'imirongo y'urugamba. Wazalendo ikabyanga. Urumva ko muri coalition ntabwo bimeze neza. Icya gatatu kirimo nuko P5 ndetse n'imborera kure n'ubundi n'abasirikare b'abarundi baracyavi Burundi bo mu Uvira bajya kuri forcinga za Minembwe za Fizi kugira ngo barebe yuko batabara igisirikare cy'u Burundi, batabara ingabo za FARDC, batabara umutwe wa FDLR, batabara abacanshuro ndetse n'abandi twirwaneho iri guhisoma. Yes, nguko rero ngayo dukomeze. Ibitekerezo byo ndabona bikomeje kugenda biza ku bwinshi, ibitekerezo bikomeje kugenda byisuka, birimo biraza rwose ku bwinshi. Turaza kugenda tubinyuramo. Nanone yitwa ngo yitwa ngo ni Uhiriwe GMV ati ni hatari ngo ni ifite warranty for oya kadushire mu Kinyarwanda nje nimo ndabibona mu Cyongereza ni hatari ubwo Gisekedi ubwo ni hatari ubwo Gisekedi ararwana n'isi yose yewe yaragowe. Gisekedi nyine ngo arimo ararwana n'isi yose yaragowe. Ubwo se ni Gisekedi urimo ararwana n'isi yose? Ntabwo ari Gisekedi kuko urumva niba Ubufaransa bwo buri gufata uruhande bakavuga yuko AFC M23 irimo irabangamira gahenge, twavuga yuko aho AFC M23 Ubufaransa buri gushaka kwerekana yuko yaviolatinze amasezerano na Washington kugira ngo leta z'ubumwe za Amerika nk'umuhagararizi w'ara amasezerano atangira yikome Doha na Swiss nabo batangira babikome ndetse n'u Rwanda nk'abantu bagize uruhare mu gusinya ari amasezerano batangira bavuga ati nkawe third party n'uruhande rwa gatatu mvuga M23 ntabwo muri kubahiriza amasezerano ya Washington mwaraduhemukiye. None nibajya mu biganiro bya Doha bababwire bati ibiganiro bya Doha bihuza ASM 23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa, noneho babona icyo babashinja bati mwebwe ntabwo ibyo tuganiriye nabyo mu byubahiriza, niyo mpamvu mukwiye kuba mufatirwa n'ibihano. Ukaza kubona hari ibihano bitandukanye bije ku mutwe cyangwa ku ihuriro rya ASM 23 bikaba byafatirwa bamwe mu ba top leaders ba M23 cyangwa top leaders ba twirwaneho. Yaba ngaba abafaransa cyangwa n'abashinwa, kuko n'ubushinwa nabonye muri Conseil de Sécurité bwabijeho bukavuga ngo buramagana yuko hari ibihugu bishaka mu buye agaciro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho kureba ku buzima bw'abaturage no kwamagana ndetse no kurangiza intambara. Ubushinwa bwo bwateye n'intambwe yenda budahuye n'Ubufaransa, baravuga ati ukuyemo ibihugu byo mu karere, ibihugu bikomeye bimwe bishaka mu buyo muri Kongo byere gukoresha ari amabuye mu kubuza abaturage umutekano ndetse n'uburenganzira. Aha rero twavuga yuko Ubufaransa bwo icyo bwifuza nuko abantu batandukanye baba mu rujijo, none babone ko ASM 23 atari umutwe urwanira uburenganzira, ari umutwe aho kugamije kubuza abaturage ubuzima. Tuve kuri iyi ngingo tujya ku yindi ngingo, kuko urabona minota 20 ni myinshi rwose. Mu by'ukuri ni myinshi minota 20, ariko abantu nabo burya nabi ingenzi. Reso mu butumwa bwa Angelique Tuyisenge twumve icyo avuga. Angelique Tuyisenge aragira ati iki? Arega Ubufaransa tuzi ko ari aba M23. Jana none kuri kuwitwa ngo
Magenge uri bavuga ngo those are opinions not news, ngo ibi ni ibitekerezo za makuru ariko hari ibintu buri abantu bakwiye gutandukanya. Ntabwo hano kuri Eugene Official dukora amakuru gusa, dutanga n'ibitekerezo tugasesengura kugira ngo n'abantu badatekereza kubera mu burasirazuba bwa Kongo babasha gusobanukirwa nyirizina ibihabera n'ibiki. Tuvuge nk'urugero, ntabwo umuntu yavuga ngo AFC M23 irimo irarasa ikibuga cy'indege umeze nka Vincent warize amategeko uzi icyo bita self defense ngo ubure gutanga ibitekerezo, utanga opinion yawe nyine. Niyo mpamvu murajya mwumva mu makuru dukora dushyiramo na opinions. Ntabwo byabura kubera ko muba mukeneye no kumenya amategeko abivugaho iki, ese mu bigendanye n'ububanyi n'amahanga bivugwa gute, bigenda gute iyo interest z'igihugu runaka zije kubangamira interest z'abanyagihugu. Ibyo rero ntabwo wavuga ko ari opinion ziko ari bibi. Ni byiza amakuru abamo ibice byinshi, abamo yandi ari kuri tele, abamo ibitekerezo by'abantu, yaba ari babandi badukurikira, natwe nyine tuyakora. Twigire sasa ku nkuru ya kabiri. Fizi rero nta kindi kiri kuvugwa, n'ubundi ku ruhande rwa Kinshasa baravuga ko ngo twirwaneho nta kibazo, wabivuga nta kibazo nawe urabyemera. Nibyo Fizi, mbere yuko tugera Fizi katubanza tugere Minembwe, kubera yuko buriyo tuvuze ibintu by'ubutabazi. None se Minembwe siri muri Fizi? Minembwe na Fizi biri kumwe. Tugaruke kuri abasirikare 900 kuko abantu barabyibaza. Niba umuntu ari kuvuga ngo mu Bufaransa buvuze ngo M23 arashe Igisangani, Minembwe ninde waharashe? Ninde waharashe none? Bari gusa babandi ba opinion nibatubwiye. Minembwe bari guta, ariko indege zirasa Minembwe nabonye zijya zituruka mu Burundi. None se ubwo ni M23 yirashe? Tugaruke na kwitangazo M23 yasohoye. M23 ejo bundi yaravuze ngo twiyamye, M23 twiyamye ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza gushinyagurira abanyamurenge bavuga yuko ari bo birasa. Nk'ubu Minembwe abasirikare 900 ba FARDC bahaguye mu byumweru bibiri bishize, bahaguye barashwe na M23 batashoto, bahaguye barashwe na twirwaneho batashoto. Kuki Ubufaransa butabavuga? Imibare ni myinshi. Barahatikira. Iyi ni batayo, iyi ni ibyumweru bibiri. Ubwo none ugiye kujya mu myaka 3 waza kubona abantu bangana gute? Cyangwa ugiye kujya mu myaka hafi 5 iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo yubuye abasirikare kari benshi vise. Yenda kanga urugero abafashwe ejo bundi Bugande bwavuze ko bugiye kwakira ibihumbi 4. Ariko nje biriya 4,000 ntekereza ko atari byo muri uyu mwaka gusa. Biriya 4,000 bagiye urumva ubushize hari 5,500 batanzwe. 5,530. Uriko byumva harimo abo muri SAMIDRC, harimo abo muri Romani, bari abacancuro b'abanyarumaniya, yego, barimo ingabo z'abarundi, barimo aba FDR batanzwe mu Rwanda, harimo abagore n'abana babanaga na Wazalendo ndetse n'abasirikare, harimo abasirikare ba FARDC. Bose bateranyije bagera mu 5,330. Uriko byumva abangaba ibihumbi abarundi ubwo bo bamwe barabanze Burundi bwarabanze, Neva yarabahakanye. Ibi 4,000 byari ibihumbi bigera muri 5. Bamwe baravuga ati twebwe tujoininze AFC M23, Armée Révolutionnaire Congolaise. Noneho aba basigaye Kinshasa irabanga ati ntabwo twabatora bazaza kutuneka. Ubuganda buravuga ati ariko twabakira tukababaha. Aba nabafashwe mu kwezi kwa 12 umwaka 2025. Rwa rugamba rwabereye za Kamanyura ukazamuka za Ruvungi, za Gatogota, za Sange, za Bwegera ukagera mu mujyi wa Uvira. Abo nabafashwe icyo gihe. Ndetse n'abagiye bafatwa mu bindi bihe ariko uhereye nko mu kwezi kwa 7 2025 nibo bashyizwe hamwe bose barakusanywa, rero nibo bagiye gutangwa. Niba hafatwa ibihumbi 4 mateko urumva bapfuye bangahe? Aya 900 birashoboka. Ni ibintu byoroshye kuko buriya hari igihe gatwibuke ko banagwa no muri Zambiskade. Ubundi tukabona ngo babarashishije n'amakomporo ugasanga babarashe drone igatikura nka defense yose ukumva ngo yagiye. Nk'urugero yenda kwezero barabarashe muri la position yabo mu gitondo none uzihaguye bangahe? Ariko buriya ubwo nk'iyo baguyemo buriya nk'iyi position batikwe bagatikura nka hafi 100
abandi bahita bazamo bakaza bakumva baratekanye. None se rega jaho hantu kwaba byango abo bantu nubarenganye rega abesha banywa ibiyobyabwenge. Kangoye nko kurugero ku Burundi. Uburundi hari umusirikare jo bundi wivugira ngo abana b'u Burundi turashize. Bigeraho perezida w'igihugu atanga itegeko ngo abasirikare b'abakuru abo ofisiye nibo bazabashyingurwa i Burundi, abandi mujye mubashyingura aho ngaho baguye. Urumva se batari babaye beshe. Ibi ni ibintu bisanzwe ko abarundi FARDC FDLR wazarendo bahagwa ari beshe, kubera yuko wazarendo yigenda bagenda ari nk'ibihumbi 200. Hari umusirikare umwe tweze tuganira muri 2023 arambye ati buri urugamba turwana ruba rukomeye, ati twebwe turwana nkuko wajya kwa kino gikuta muri abantu 10 mugasunika kino gikuta kugira muzagisunike nuko mama mufite technique na tactique. Umwe ahera hejuru, undi agahera hasi, undi akajya hagati, undi akajya ku mpande. Ati muri nk'abantu 100 muba muhanganye n'ibihumbi nka 3. Noneho urumva niba bo barashe tuvuge nk'urugero mu 300 barashemo ama bomba 2 arahitana igihumbi. Mu gihe M23 kubisemo bombe kubera ya tactique 100 bamwe baje hejuru abandi ku ruhande abandi hehe ntabwo wabona mu bangana. Icyo nicyo kikwereka ko FARDC pfusha beshi ukwabona umubare ugiye ubaye 900 kubera abantu kandi abandi iyo babonye ngo nka 50 baguye aho ngo abandi batangira gutitira bakora wizidoro abandi barirometa handi atangira guhita birukankira bagatibika. Tujya Fizi rero, tujya Fizi n'ubundi Fizi rero ku ruhande rwa Kinshasa baravuga ko ngo hemuve twirwanaho ngo yaba ngo iri gutwara intwaro mu modoka nyine ishinzwe gutwara abarwayi ambulance. Iki kintu nabibonyemo nabonye bashaka kugira ngo byose baje barakukumukana kuko abantu babashije kurasa ibitaro, abana kurasa mu bitaro birimo abana, pediatri bakayitwika. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko niyo batangiye kugera ngo twirwane no gutwara imbunda muri ambulance. Se ubundi ambulance burayajyamo imbunda zingahe? Urumva kubera ko ambulance ubundi yagiye Minembwe ihajyanye imiti. Nabonye video ni ya kera imaze nk'imyaka nk'ine. None iyo ambulance bari barimo bapakurura ibintu byari bivuye mu ndege ariko by'imiti. None babijyana ku bitaro bya Minembwe icyo gihe. Nako gavido bari kwifashisha ubu ngubu bakavuga ati ngo ziriya ni drone bazanye ngo ni imbunda bazanye. None ntago bazi no gukora fact checking ngo barebe ngo iyi video ni yari ryari yafatiwe he, yafashwe ryari, yafashwe n'icyo gikoresho ngo babirebe babashe kugira mu buryo rero bwo kugira ngo bakore icyo nakita distraction mu kubeshya abantu no kubahuma amaso no kubarangaza. Baravuga bati niba twarashe Minembwe tukarasa hospitali ya Minembwe tukarasa amashuri tukarasa isengero baraza kudushinja ibyaha by'intambara mu buryo bwo kugira ngo ibi byaha ibi bikorwa dukora tubisiga amavuta. Katuvuge yuko basigaye bakoresha ibirango by'ubuvuzi, ibirango by'ubutabazi mu buryo bwo gutwara intwaro. Ubundi mu mategeko mpuzamahanga birabujijwe yuko wakoresha ikirango cy'ubuvuzi, ikirango cy'inani cya tuvuge ikirango cy'umunyamakuru, ikirango cy'ubuvuzi, ikirango cya HCR ndetse n'ibindi birango by'imiryango itabara imbabare ngo bikoreshe mu buryo bwo kurwana. Ibyo birano mu mategeko mpuzamahanga. Ni nayo mpamvu abangaba bavuga ngo M23 twirwane batwaye intwaro muri ambulance kugira nibayirasa babeshye ibyo, kugira ngo nibarasa ibitaro babeshye ati twari tubonye binjijemo intwaro niho abarwanyi batwirwana bari kwihisha. Ejo bundi nabonye ari cyo bavuga ngo niyo mpamvu ngo bari kwarasa ngo abarwanyi batwirwana ho benshi bari kwihisha, ariko ni naribi urwitwazo, ni urugamba rw'intambara, ni buryo budasanzwe bwo gukoresha amakuru nyine bagira barushyiremo none bumvisha abantu ko ibyo bintu byakaze kandi byabaye ibindi. Ibi ntibishobora kuza kubyara ingaruka mbi cyangwa se ntibishobora kuza kuviramo abaturage kuba mu by'ukuri batangira guhura n'akaga karimo nyine no kuba baraswaho nk'izi modoka zikaba zatangira kuraswa nazo ugasanga abaturage yabuze ibibatabara, imodoka zibatabara vuba vuba. N'ubundi nta butabazi bwari busanzwe buhari, baragira ngo n'undi watekereza kujyana y'ubutabazi agira ubwoba kuko bazabyitirira yuko ajyanye y'intwaro. Ingorane byo kubanyamurenge ndetse n'abandi baturage batuye mwabira bice bya Warungu, bya Fizi, bya Mwenga
bizizaboneka igihe cyose leta ikomeje gukoresha ibitangazamakuru byayo, ikomeje gukoresha abo twita imizindaro bayo mu kugaragaza yuko twirwana ikoresha ibikoresho by'ubuvuzi mu gutwara intwaro. Nicyo ubundi ubona bagamije kugira ngo iraborokiss humanitaire iri haraza Minembwe, iri muri Fizi, mu bice bikontororwa na AS23 ikomeze itera imbere. Ibyo byo ntabwo washidikanya ko ari cyo bagamije kugira ngo ibintu bigende nabi. Twagiye tujya kuri iyi nkuru, baravuga ko ahantu bita Warungu ndetse na Fizi wa AS23 ngo yaba iri kuvanamo ingabo. Icyo bayita demoralization. No gukuca morali, no guca intege umwanzi w'umuhanganye, ndetse no gushyira ingufu mu basirikare bawe. Nabyo biri ni ibintu bibiri. Amaboko. Ariko bakayiha. Kuko buriya nka Wazalendo na FARDC bari kwakira aya makuru ngo bari kuvamo. Turangire kuvaho. Bo bari guhita bakomera batahati none tugiye gukomeza twatake mpaka. Urabona niba umuturage uri Warungu cyangwa uri Fizi, memu n'uri Uvira muri territoire na za Mwenga, yumvaga yuko yajoininga igisirikare cyatwirwaneho, yumvaga yuko yajoininga armée révolutionnaire congolaise, akumva itangazo rinyuze ko ibitangazamakuru n'abanyokapi yabivuze, mbona bya binyamakuru bya actualité zindi byabivuze, ya mizindaro ya micombero yabivuze, ndetse n'abandi, agasoma buno butumwa ariko ntabashe kumva Eugene official agaragaza ukuri kuri hariya. Araza kuvuga ati ntabwo ndaza kujoininga mu gihe n'umusirikare wari uri hariya Warungu yatangiye kuvayo, umusirikare uri hariya Fizi yatangiye kuvaho za Minembwe mu bice byegereye Mikenke. Ati ntabwo na joininga. Ni uburyo rero bwa propagande yo kudemoraliza umwanzi bukoreshwa mu buryo bw'itangazamakuru. Buriya yenda abantu b'Abanyarwanda byo barabizi cyane ukuntu muri 94 abatutsi bitwa mu Rwanda hakoreshejwe radio RTRM ndetse n'ibinyamakuru bya Kangura n'ibindi. Wa munyamakuru yitwa nde umwe wasensibilizaga cyane, ari we witwa Kantano. Kantano yakoraga kuri RTRM, akazo bita Bamwanga Jean Baptiste, akazo bita Bemeriki afungiye muri gereza 1930, hakazo bita Ngeze Hassan muri Kangura, buriya avuka Igisenyi, yari umuntu w'umwana twebwe tubita abashyana babirirwa baroba indugu, noneho Habyarimana aza kujya gukina Igisenyi, amubonye amutwara gutyo kuko yabonaga ashabutse nyine ari ikirara kiraho muri Kangura niwe wandikaga. Naba ngaba rero ntabwo wabura kubagereranya nabo, kuko nibo bakoze ibikorwa byinshi byo gukangurira abaheza ngo nibo bahutu kwica abatutsi. Aha rero nabo bano barabikora gutya kugira ngo bakangurire abaturage kwirara mu bandi baturage bari mwabira bicati, abasirikare bahase bahavuye, abasirikare batwirwanaho bahavuye, ni mugende musahure mugire mute munakore viole. Ngira ngo wanabonye ko muri Rucuru Amnesty International yasohoye icyegeranyo kigaragaza yuko aba FARDC bafashe abagore ku ngufu cyane, kandi babanashyigikiwe n'aba baturage n'abazarendo barimo. Aha rero iyi demoralisation mu ntambara nk'izi, cyane cyane abantu baharanira uburenganzira bwabo, aba revolutionnaire bahura nayo iyo batitonze cyangwa ngo bakore uburyo bwose bushoboka babigaragaze yuko ari demoralisation igamijwe n'ubutegetsi buriho, birangira bibatsinze. Kuko kw'iki gihe ubundi ntambara irimo mu bwoko butatu. Iya mbere ni ya ntambara iri kuri tere bafightinga bose barasana. Iya kabiri ni iri muri media. Iya gatatu ni iri muri diplomasi. Iyo rero hamwe ucitse intege umwanzi akaguprofita, aragushwanya, arakujajanga pe. Ntawabonye ukuntu Misiri imbere witwa Kongora arabaciye muri humye, yarabarangije twirwano rwose yarabaciye muri humye, yaraba umuvugizi wa Kinshasa na FARDC. Ariko abasirikare baravuze bati ibyo bintu rwose, ati niba ari we muvugizi muraza kubitubwira, ko hari ibintu abavugirira bakoraho. Bravo yagiye kuvuga bira bintu yatangaje ngo bafashe Minembwe, batigeze bayikandagiramo. Kinshasa ngo Gisekedi yaramuhamagaye, Gisekedi yaramuhamagaye ati tubwire ni gute uvuga ngo mwayifashe mu kanwa, mwayifashe mu matwi, mwayifashe mu buki. Igisirikare kiti niba rwose ari we muvugizi araza kubisobanura. Twikomereze tujya ku Kinshasa naho abajeri urabazi, abajeri niba abagabo kera ubundi babataga reberi ruje kubwa mu mbuto seseseko kumuzuvuga amazina kamazina ku Kinyabura mu mbuto seseseko ku ngwendo wa Zabanga. Abajeri ubu rwose bahagurutse
bahagurutse ubu ngubu kubera imyigaragambyo yari iteganyijwe na opozisiyo. Imyigaragambyo yari kuzaba ku itariki 8 z'ukwezi kwa 7 2026 coalition 664 bamagana indurwa y'iteko nshinga, ariko ni imyigaragambyo yari kuzaba ku itariki 30 z'ukwezi kwa 6 ishyigikira Tshisekedi. Ubu mu buryo bwo kujijisha Kinshasa yasohoye itangazo ivuga yuko guhura kw'abantu bitemewe kubera Ebola, ihita ijijishisora abasirikare benshi barinda perezida ngo bagiye gukumira yuko ejo hagira ba bandi bari kuzakora imyigaragambyo muri niyo sankere kubakumira yuko bazajya mu mihanda. Imihanda yose igana muri Kinshasa itandukanye amaveni menshi bagiyemo, ariko inkuru nyamukuru ngo ni ukugira babanze bamenye ziriya quartier zose ziteraniramo abantu benshi cyane muri opposition kugira bizagere ku itariki 8 bamaje kuhametiriza, bamaze kumenya abari kuzitabira imyigaragambyo ari bande, noneho bakumire kuzaza mu muhanda ku itariki 8 babyitiriye ko batangiye gukumira abashyigikiye Tshisekedi. Ndagira ngo tugaruke kuri rihindurwa ry'itegeko nshinga, turigarukeho gato. Hari amakuru agaragaza ko ibi bintu ngo bishobora kuza gufasha Tshisekedi nk'uko akomeje kugenda byivuga. Ni nayo mpamvu buriya abantu baze kureba, ni nayo mpamvu buriya hano muri Nyiragongo ngo hari aba FDLR baryamyemo ngo bategereje musada n'ibitero bindi ngo iri tegeko ngo nirimara guhindurwa Tshisekedi ngo hari ingingo hari zabe mwemerera kuza karimbura, noneho nta rutangira nta bintu byinshi. Hari ibintu bitanu ubundi Tshisekedi ateganya kugira ngo bahindure ku itegeko nshinga. Icya mbere ni ukugira ngo yongererwe manda. Manda mu itegeko nshinga zigenwe niba ari manda ebyiri zemerewe perezida wa repubulika bazikuremo, bavuge sa manda article 220 kugeza igihe ananiriwe, bavati no kubaho ukaba marishari mu mbuto sezeze kwa zo banda kungwendo iyo ni ya mbere. Iya kabiri ni uburyo bwo kuvuga ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye izaba ifite umuntu wayiteye, yaba ari uharanira uburenganzira bwiwe, yaba ari uharanira uburenganzira bw'abaturage bunaka, yego ubwene gihugu bwiwe uzasuzumwa ngo babanze bamenye niba ari umunyagihugu. Kuko hari ibintu numvise, nubwo ntarabona draft ya constitution yabo, sindabona nyine itegura nyandiko ryayo, bavuga yuko abantu bari muri este abenshi bashobora kuzaka ubwene gihugu aba bari hano mu burasirazuba kubera yuko babarwa muri AS23. Niyo mpamvu akomeza kugera abantu n'u Rwanda n'Abanyarwanda. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu avuga yuko ngo muri constitution bagomba kuzashyiramo ko double nationality yemewe, ubwene gihugu bubiri. Kubera ko Tshisekedi buriya afite ubwene gihugu bubiri. Hari abantu bagiye babishishotaho baravuga ati ni gutayobora kandi afite ubwene gihugu bubiri, kandi Kongo yemera ubwene gihugu bumwe, yufashe ubwene gihugu bw'ikindi gihugu utakaza ubw'igihugu. Abandi bakavuga ati hoya ubwene gihugu bureme, abana bose bafite ubwene gihugu bw'ububiri. Ngira ngo ujye ubona iyo bavuze ngo ibirombe byo mu y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifitwe n'ababirigi, ni muri umuntu wa Tshisekedi, ni mukuru we, ni umukobwa we, ni umuhungu we, ni umugore we, ni se wabo, ni nyirarume, ni nyirasenge, n'abandi. None bafite nationalite belge. None wareba mu mubare w'abantu benshi bacukura ibirombe byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugasanga ari ababirigi. Niyo mpamvu ngo ni ababirigi. Ibi rero bashaka guhindura bizabafasha noneho kuba bajya bavuga ngo twebwe turi ababirigi ariko turi n'abanyekongo. Bibafasha no kuba bakikuraho inshingano nk'abene gihugu, kuko amategeko bazayadoda ku buryo abafasha. Kurasa rero muri hano kurasira ibiceho nacyengeye kukigeraho. Icya kane nuko perezida azafite ububasha bwo kudekarara intambara agahita nayitangiza atabanje guteranya imitwe yombi yo mu nteko ishinga amategeko, sena ndetse n'umutwe w'abadepite. Icyo nicyo cya kane. Aho niho harimo n'ikintu gikomeye, avuga ko azahita adekarara intambara yo gutera u Rwanda. Niko avuga. Aravuga ati ngenza kubita M23 nomuka mu Rwanda. Abasore nibakenyere bakomeze rero. Ni ugukenyera bagakomeza. Ariko hari n'ingenzi y'abari cyabiri rero y'amagambo. Niba bakenyere itegeko nshinga rigahinduka, muzakenyere amasasu menshi, mwitabara nimutitabara, twebwe turahari turiteguye, naza bagutsinze nawe yagiye nagira ute muzabonana. Iyo ndirimbo urayizi? Ndayireba. Umuntu wino wayiririmbye hano haraza
za hanga bayita ngo iki ni wino za Burera ni umunyaburera rwose ati rwose nushaka yitwa nta mukunzi yenda kangaruka ku kantu Bora yavuze Bora arantu yavuze ko abwira perezida ngo FDL buriya ngo yavugaga yuko izakora ubutegetsi bw'u Rwanda ntago ari FDL ni Gisekedi oya yabanje kuvuga FDL ngo arani izakora ubutegetsi bw'u Rwanda ikomeze muri Kenya ikomeze muri Tanzania muri yavuze Uganda ikomeze no muri Somalia ngo kugira ngo ihirike abatutsi ariko byumva rero nta mukunzi agiye kubaririmbira ngo taha ku mahoro ni wanga uwagutsinze naho yagiye nushaka gutaha ku ngufu muzabonana Kisekedi nawe rero nabyibeshya bimwe yakoze ejo bundi za Rubavu yabonye ukuntu abana basama ibisasu nabyibeshye bwazabona azibonera ibindi icya gatanu rero nanone nuko Kisekedi itegeko nshinga rizamwemerera ububasha bwo kugena abayobozi mu gisirikare atabanje kugisha inama nkuru ya gisirikare ubundi ntago ariko bigenda sasi hariya byari birimo bikomeye kuko inama nkuru ya gisirikare yabanzaga gutanga guhahede kabanza gasuzuma abo bantu ariko ubu ngubu noneho azafite uburenganzira bwo kugena umuyobozi wa gisirikare mu gace runaka atabanje kugisha inama abayobozi batandukanye bo mu gisirikare nk'uko bigenda bigaragaza none vise tureka turebe ko ntabona M23 ishyiramo imbaraga mu kwamagana iki gikorwa cya Gisekedi ngo bigaragare ko hari imbaraga ishyiramo nyine mu kugira ngo bahagarike bafatikanye n'abatifuza ko iri tegeko nshinga ryahindurwa kandi ubona mu by'ukuri byinshi bishobora kuza kubagiraho ingaruka zitari nziza ese bo buriya nta kintu na kimwe bishobora kuba nta byiza bishobora kuba byabazira igihe iri tegeko nshinga ryaba rihinduwe 23 ntabwo ishobora ibiramutse byamaganya huko yaba ari yenda ntimunyumve nabi kandi bivuge mu iryo jambo nyine kuko naritekereje ngaba ari ubujiji guhindura itegeko nshinga kwa Kisekedi ni inyungu za M23 kuko bizaba byerekanye icyo irwanira bizaba byerekanye yuko uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kisekedi atabufata nk'igihugu kubera yuko azaba ahinduye itegeko nshinga bakora referendum uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igice kirimo AFC/M23 kidafite uburenganzira bwo gutora kuri iryo tegeko nshinga none kidatora AFC/M23 yavuze yuko nagira tentative yo kurihindura bazahita biprokarama nk'agace kigenga urumva rero ntabwo wakirirwa ujya kurekarama ngo mwere kurihindura kandi waramaze kwiprononce uvuga ati nuhirahira ukarihindura tuzahita tureka tuvuga yuko kino gice kigenga kuko uzamaze kugikura ku bundi butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngira ngo Senko yaranabivuze n'abandi bantu batandukanye bari muri opposition bo muri coalition 64 bagiye babyerekana ati gufata mugakora referendum mu iki gihe nukuba wemeye yuko igice cy'uburasirazuba bwa Kongo kigenzurwa na AFC/M23 kigenda ubwo rero M23 nta mpamvu mbona ifite yo kwirirwa ibirekarama kandi uvuga ati twebwe turashaka ko abantu bacu imiryango yacu ihunguka kandi yabujijwe umutekano na Kinshasa ntabwo twifuza yuko ubwo butegetsi bwo kurushari bugaruka hano tugiye kwiporokarama nk'abantu bigenga twigendere rero turebe amakuru yandi aravuga ko buriya ngo Gisekedi akomeje niwe iri guhemba FDL Kisekedi so guhemba FDL gusa kubera ko yanabemereye kuba bacukura mu y'agaciro ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye ku buryo yabashyize no mu gisirikare cye bituma nyine ajya nabagenera umushahara nk'uko bamwe mu basirikare bakuru muri FDL nk'uyu Colonel Bor nawe yabigarutseho ejo bundi mu nama Unity Club avuga uko Kisekedi abahemba avuga uko mu y'agaciro bayacukura n'inyungu ba FDL babona muri Kongo ngira ngo iryo jwi rya Bor urarifite mu buryo bwiza ari twumvisha reka tubanze twumve Bora uburyo ki yabitangaje amafaranga menshi aturuka mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro harahitwa za Oninga habamo abacukuzi barenga 30,000 buri mucukuzi abagomba gutanga igice cy'idolari ku mubiri buri kwezi ariko ratio byo kurya abagomba kwifata ku maposta ya FDL yazaje kwishura akishura mu mabuye ntabwo yishura mu mafaranga kandi na zahabu yabonye yagiye kuyigurisha ayigurisha FDL ntabwo yigurisha undi muntu
ahandi ubushobozi buturuka ni mu kubaza imbaho no kuzicuruza. Hari izitwa za bois rouge, za akaju d'Afrique, twarazibazaga tukazipakira amakamyo, zimwe zikaje Buganda, izindi zigakomeza Igoma ni Bukavu. Hari gucana amakara no kuyacuruza. Buriya Goma ni umujyi munini cyane, amakara acana Igoma yabaga avuye mu duce FDL kontrola, kandi kuvuga ngo naho makamyo yabaga agiye ba nyirayo bagomba gusiga basoreye FDL. Hari urumogi, buriya ikintu bita urumogi FDL tuzi kuruhinga cyane. Ahantu bita mu Kobo, Ikobo nta kindi gihingwa gihingwa uretse urumogi, rwaza Igoma, urundi rugakomeza mu za Gisangani, urundi tukarugurisha Monisco ikarushira mu magunguru igapakira indege ikajyana. Ibyo Monisco nayo mu baduhaga ibikoresho irimo, kubera ko twe duhujwe n'icyo kintu c'urumogi nayo mabuye y'agaciro, twagushaga mu y'agaciro, ndetse hakiyongeraho n'ikintu bita za borone. Abatazi borone ni ibintu Ababiligi n'Abadage basize bahishe mu butaka. Iyo rero babaga baje kubicukura muri zone turimo, bagomba kuza bitwaje ibyo kurya, za ration de campagne, bitwaje imiti n'amafaranga bagomba kuduha n'amasasu. Barangiza bagacukura bakamara nk'iminsi 2 cyangwa 3, bakongera bakurira indege bakagenda nta mahane abaye. Noneho hari na Kisekedi nyine, Kisekedi kuko arabahemba nk'uko bahemba FARDC, arabahemba akabaha n'ibyo kurya n'imiti. Noneho abanyaburayi nabo babaha imfashanyo z'amafaranga n'amahembe y'inzovu. N'inzovu tukazica, amahembe tukayagurisha Monisco. Intare burigira amavuta ahenze. Abayisilamu nibo bayakunda cyane, na Monisco nibo bazaga kuyagura tukabagurisha kandi ahenze. Mumbabare ntabwo ari abayisilamu bo mu Rwanda. Arahenze cyane Monisco, n'abantu bavuga bayo muri za Chad nibo bazaga kuyashaka. Noneho n'ibiboko ni imvubu, nyama twarazibagaga, twarangiza tukazitara tukazibohereza i Bukavu, Igoma na za Kanyabayonga. Urumva ahantu haturuka amafaranga ni henshi, kandi bamwe basuzugura ariko abari menshi. Ngira ngo rero abantu mu by'ukuri mwamaze kubyumva uburyo ki rwose ifaranga ryinjiraga. Nibyo twari turimo rero Vincent, tugaruka ku bijyanye n'uburyo ki FDL yinjiza ifaranga n'uburyo inahembwa na Kisekedi. So twabyumvishe rero Gisekedi nawe ari mu babigizemo uruhare, ariko noneho ari amavuta y'intare, bo ni amavuta bwoko ki? Abantu mudukurikiye mutubwire, baza kutubwira rwose, ariko barayakunda. Ni nka yemwe y'akabenzi se, wenda hari abantu bafata biriya bihu byayo bakabicanira bikavamo amavuta, birashoboka nabyo. Bora noneho mu buryo bw'ubuhanga ati ntabwo ari abayisilamu bo mu Rwanda, ati nabo muri Kongo. Nakongera akavuga ngo buriya ngo abantu muri FDL twebwe tuzi gucukura amabuye, ngo tuzi no guhinga urumogi. Ubwo rura rumogi rwanagera, hari ukuntu udarwaba ruri narwo runagera hano iwacu mu Rwanda, ugasanga n'ubundi nyine ba supplier rwose abacuruzi bari kugira gute, bakaba aribo bagize, bakaba aribo barugira gute baruzana. Turimo turagenda dukubita tubangura, turimo turakira andi makuru ava ko hari umusirikare mukuru ufunzwe Kinshasa, none ntabwo arafunzwe pe, byakomeye. Arafunze rwose nk'uko amakuru ya drone atugeraho. Natwe dufite KT6 buriya, dufite KT6 nazo ziguruka, za Bayraktar twaye zinamara n'igihe kinini mu kirere rwose, zireziste. Bayraktar zo twazohereje Gisangani, zirimo zirayatoza. Ni Colonel Deri Sesanga, ubu yaburiwe irengero, ntakiri kugaragara mu rugo rwiwe. Amakuru twabonye nuko yatawe muri yomba zira kuba yabuzaga Kisekedi guhindura itegeko nshinga, amushyira muri babandi rero bifuza yuko ngo yahirikwa ku butegetsi. Nyamara iri tegeko yamaze gutabwa muri yomba. Iri tegeko kurihindura ubanza ari ikibazo gikomeye cyane. Kabila ryari mukozeho, niba rwose abantu bose bari kubirwanya, barimo barabona uburemere bw'ibyo bishobora kuba bigiye kubyara ibibazo bizabyara, ibibazo bishobora kuvamo. Bashaka kuba batangiye kugenda babikubita babibona imbone. Kabila ryari mukozeho buriya
kugira ngo iri tegeko rihindure ubundi bisaba yuko igihugu kiba kidafite parapara nk'izi. Nabonye itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ngingo ya 219 niho handitse ko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ridashobora guhindurwa cyangwa adashobora gukorerwa referendum mu gihe igihugu kirimo amakimbirane, kirimo intambara, kirimo igihe cy'amage, kirimo ibihe bidasanzwe nk'ibiri mu ntara ya Ituri, nk'ibiri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ko ibyo bintu bidakwiye kubaho ngo habeho referendum yo guhindura itegeko nshinga. Urumva rero Kisekedi agiye kurihindura ibyo byose abyirengagije. Ni nayo mpamvu ubona umuntu wese ushatse kubigaragaza cyane uri mu gisirikare ahita amwita umugambanyi yuko ari umuntu ushaka kumuhirika, agahita amwirukana. Nyine nicyo uyu Denis Sesenga yazize. Tubwire tusimbukire hano rero muri Ngungu turebe ngo byifashe bite no mu bindi bice ahangaha rwose ku bigendanye no ku mirongo y'urugamba, turebe uko ibintu byifashe. Ngungu dufite amakuru ko rwose turi kugenda tuhakura amakuru, turi gukura ku mbone zacu ziri muri biriya bice zigaragaza ko Wazalendo bamaze gushwiragizwa, birukansweho bikomeye cyane. Gusa ariko tukabona n'andi makuru ari kugaragaza ko ari gutangazwa na za Okapi, bino binyamakuru bya harya ni cya Monisco. Reka gisubirije ibyo Bora avuze. Bora avuze ati Monisco twayihaga amabuye, tukayiha borune, tukayiha n'amavuta y'intare. Urumva niba Monisco yarakoranaga na FDLR gutyo, FDLR ikaba iri muri Wazalendo, iyi radio ya Okapi ikaba ari iya Monisco. Ubwo ngubwo niba Ngungu M23 yari ihari, ariko FRDC na Wazalendo bakavuga bati dushaka gufata Ngungu, urumva Okapi iratangaza iki? Irarenga ku mavuta y'intare bahabwa, irarenga ku mabuye bahabwa, irarenga kuri borune, irarenga kuri kajuni, sinzi ukuntu birabiti yabyishe n'ibindi, ntabwo yabirengaho. Icyo navuga kimwe nuko ni propaganda ya Okapi nyine mu buryo kugira ngo ishimishe abantu babo bahamabuye kandi bafasha no kubaha amafaranga. Ngungu kugera isaha iracyari mu maboko ya AFC/M23 n'abarwanyi bayo. Ibivugwa byo ni kugira ngo Kisekedi nyine akomeze yishime, aba FDL kandi bakomeze gushyikiriza aba barwanyi ba Monisco n'aba FDL bakomeze gukorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uko buriya na Monisco n'abarwanyi ku ruhande rwa FRDC bararwana muri bwa buryo bw'itangazamakuru. Noneho kugira ngo babone izo nyungu barakoresha igitangazamakuru bafite, twakwiye kuba twizera mu buryo bwo gutangaza amakuru atandukanye n'ukuri. Reka twirebere twigire rero no mu yandi makuru yandi rwose akomeje kugenda atugeraho, turebe Ebola byifashe bite hano muri Kongo. Ubwo turimo turagenda twerekera ku musozo, ariko Ebola ngo yabaye Ebola ko se buriya iyi Ebola ko mbona mu by'ukuri yafashe n'izindi ntera, biraza kugenda bite noneho ngo ubu imibare yazamutse kuko amaze kuba affected na virus ya Ebola bagera mu 1774, amaze gupfa amaze kuba 390, abarembye bagera muri 270 bari mu bitaro, abakize bagera mu 150. ubona yuko imibare ikomeza kuzamuka mu bihe bitandukanye nk'uko bigaragazwa. Nabonye hari n'abatangiye kuvuga igihuha yuko ngo kubera ko Goma abarwayi bose bakize, ngo umupaka wa Rubavu ubu ngubu ari hazarani harangaye. So kuvuga gufungurwa ngo harangaye umuntu ari kugenda yiruka ajya Kongo, za ngamba zakuwe z'ubuvuzi no kwirinda Ebola, ariko ntabwo ari byo. Ingamba ziracyariho kugigoma no gukurikiza amabwiriza yo kwirinda nkuko Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda bitangaje, ariko Ebola byo muri turi muri Nord Kivu mu gice gikontororwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, muri Sud Kivu mu gice gikontororwa na Kinshasa harimo Ebola ku buryo bukomeye, kandi ubona ko ishobora guteza ibibazo mu gihe yaba ari AFC/M23 barangaye nibakurikiza amabwiriza yo kwirinda, yaba ari ubutegetsi bwa Kinshasa burangaye amabwiriza yo kwirinda nibayakurikize. Purukopa Uganda, Sudani y'Amajyepfo, u Rwanda narwo rudakontoreye neza ibikorerwa ku mbibi za bino bihugu birimo Ebola, abinjira mu Rwanda ngo basuzumwe mu buryo bufatika, n'u Rwanda wasanga icyorezo cya Ebola kihageze. Ariko Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda ndabizi ko iri maso, kandi wa mugani umushuti wacu Wiringoma najya avuga ngo l'arme révolutionnaire s'ozague, ati turiteguye turi maso. U Rwanda narwo ruriteguye kuyirwanya, ariko muri Kongo iroreka imbaga. Vise tuhe update ro tugane ku musozo. Mu by'ukuri zindi zimaze kwa zigenda zikugeraho kugira ngo ubundi sasa tugende tugana ku update ubu zihageze byifashe bitubundi
kugira ngo ibintu bigende neza ubwo umwanya n'uwawe kugira ngo utugezeho update tunabone tugenda twegera umusozo w'iyi live yacu rwose tunashimira abantu rwose mwakomeje kugenda mubana natwe gatanu kuri kagenzi kako. Icyambere twavuga yenda kaduhere muri kino gihugu cy'igituranyi, ibihugu byacu by'ibituranyi buri hari ibintu byinshi bivugwamo kandi bigaragara yuko muri Uganda iyo ibintu bitameze neza no mu Rwanda burya bishobora kuhagera, kuko abaturage ba Uganda umugani wa Muhozi ngo ni abavandimwe. Ujye uyumva ukuntu Muhozi akunda kuvuga ngo ni abavandimwe. Ibinyamakuru bitandukanye byo muri Uganda biri kwandika inkuru nyinshi zitandukanye zigaragaza ibibazo by'umutekano ndetse na diplomasi, yuko amagambo Muhozi akomeza kwandika ari gutera ibibazo hagati y'abadiplomate b'abanyaburayi ndetse n'abadiplomate ba Uganda. Ibyo ko abadiplomate ba Uganda bari gukomeza bisobanura amanywa nijoro kubera amagambo Muhozi cyangwa inyandiko ze yandika kuri Twitter. Ibyo ni byagiye bitangazwa n'abantu batandukanye bavuga bati Muhozi ibintu ari kwandika birimo birateranya Kampala n'ibihugu bitandukanye byo mu Burayi ndetse no hanze y'Uburayi, Aziya ndetse na Amerika, nk'uko ibinyamakuru byinshi byo muri Repubulika ya Uganda bibyandika. Nubwo ibinyamakuru bimwe byagiye bifungwa ari bino nka The Monitor, NTV ndetse n'ibindi bishinjwa kugira uruhare mu gukwirakwiza ibigwa no kuvuga nabi ubutegetsi bwa Uganda. Mu Bufaransa ikivugayo nuko abantu 11 baguye mu mpanuka y'indege yari itwaye abamanukira mu mitaka. Nibyo byanditswe n'ibinyamakuru byinshi byo mu Bufaransa, yuko abantu rwose bitabye Imana ku mugoroba igihe ino ndege yakoraga impanuka. Urumva ko ni inkuru navuga ko irababaje, ariko ntabwo twabura kuyibwira abadukurikiye kubera ko yaba burya ibibi cyangwa ibyiza tuba dukwiye kubimenyesha abaturi hafi kugira ngo babimenye. Ikindi kivuga muri Afurika y'Epfo nuko umwuka mubi nyine wakomeje gututumba, umwuka mubi w'umutekano ukomeje kwiyongera muri Afurika y'Epfo bitewe n'abene igihugu bari mu myigaragambyo igizwe n'amatsinda y'abaturage arimo gusaba bimukira ko udafite ibyangombwa byo kuba muri kino gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko agomba kuba yahavuye bitarenze ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubwo 30 z'ejo baravuga ati mukwiye kuba mutamuhambira. Hari umwe mu baturage b'igihugu cy'u Burundi bari mwa kino gihugu cya Afurika y'Epfo yambwiye yuko ubu ngo bari mu nzu kubera ko imyigaragambyo imeze nabi. Mu gihe twavuganaga bamwe mu banya-Uganda bo batangiye no gucyurwa, ubu hari 749 bamaze kwiyandikisha. Indege ya Uganda Airlines iri gutegura uburyo bwo kubacyura. Tugarutse mu Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe yahuye na mugenzi we wa Benin Corne Amore Brune, bahuriye i Paris mu Bufaransa aho bitabiriye inama ya 47 idasanzwe ihuza ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bo mu bihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa, izaba tariki ya 30 Kamena 2026. Ibiganiro byabo nk'uko babigaragaza bavuga yuko byibanze ku buryo bwo kongera imbaraga mu mikoranire hagati y'u Rwanda ndetse na Benin. Urumva ko ni ibintu byiza, arimo aratubanira rwose Nduhungirehe. Ikindi nuko ibivuga byo burya biba ari byinshi, ariko ntabwo twabura no kureba Uganda. Ikivugwa aravuga yuko uwahoze ari umusirikare mukuru mu ngabo z'igihugu cya Uganda bitwa Michael Katungi Peirwe yafatiwe muri Uganda, aho biteganyijwe ko azoherezwa muri Amerika kubera ibirego ashinjwa byo kugira uruhare mu bucuruzi mpuzamahanga bw'intwaro zifite agaciro ka miliyoni 58 z'amadolari bufitanye isano n'agatsiko k'abagizi ba nabi bo muri Mexico kazwi nka Cartel do Jalisco Nueva Generación. Uyu nguyu rero urumva ikintu bagiye kumukorera ni bibi. Yenda nashima itegeko nshinga ry'u Rwanda kubera ko ntabwo ryemera ko umunyarwanda wakoreye amahanga icyaha ashobora koherezwa mu mahanga kuburanishwayo. Ntabwo byemewe rwose, u Rwanda ntabwo rubyemera. Urumva iki ngiki Uganda igiye gukora ikamuhereza muri Amerika nuko umushora mu kaga, nuko umushora mu kangaratete. Ikindi kivuga nyine nuko ingabo za Iran zo mutwe w'iminduramatwara zatangaje ko zagabye ibitero bitandukanye mu bice bya Bahrain ndetse na Kuwait. N'ubundi bongeye kubisubiramo baravuga bati tuzakomeza tugabe ibitero mu gihe icyo ari cyo cyose twabona iki gihugu cya Amerika kubahiriza ibyo twemeranyijwe bidashyirwa mu bikorwa. Urumva byo mu burasirazuba bwo hagati nabyo ntabwo twavuga yuko bituje, nubwo hari andi makuru agaragaza yuko intumwa za Amerika ziri kujya Doha mu kuganira n'intumwa z'aba bagabo bo muri Iran cyane bazwi